la matou tam fayat Faasilasilaga o le suʻega ulufale kolisi faafaifiʻau I malua luafe lua sefulu ma le lua faatulou I paia ma mamalu o le kalesia ma Samoa I le avatele e failoa atu ai I latou uma ua talia aloia mo le suʻega ulufale mo le kolisi faafaifiʻau I malua luafe lua sefulu ma le lua le tatou suʻega I aso nei e pei ona sa fuafuaina ai aso le suʻega ma mataupu e suʻeina ai aso lua sasafulu ono o kuso luafe lua sefulu ma le lua feagaiga tuai ma le gagana Peretania aso lulu sasafulu fito o kuso luafe lua sefulu ma le lua o le feagaiga fou e amata le suʻega I le lotu I le taeao I le afa o le fitu faia le suʻega I le fale mafutaga I malua taua mai le restala o le suʻega e tolu sefulu tālā faafetai sainia I le liupule o le kolisi faafaifiʻau I malua Faasilasilaga vano faigaluega faiaʻoga o ga amata e fakasā vaivasitai o lo ia nei ni vano faigaluega moni faiaʻoga se toʻalua mo le aʻoga amata a le fakasā I vaivasitai o I latou uma e fia talosaga mai e tatau ona iai vaega nei aga vaamoʻomia mo le faiaʻoga aʻoga amata tusipasi aloaʻia mo le aʻoaʻoina o fanau mo aʻoga amata malamalama lelei le vafesootaʻi ma le galulu e faatasi teamwork ia iai se poto masani work experience I le auaunaga faafaiaʻoga amata lua tausaga pesili atu e faagataina tusi talosaga I le aso sefulu fito o kuso lua o lualua I le itula e fā I le afiafi ia faatuatusi mai I le presidene aʻoga amata e fakasā vaivasitai faamolemole faafesootaʻi mai le presidene o le aʻoga numero telefoni fitu lua ono iva fāivaiva po le fitu ono tasi lua o tolutolu po le pule aʻoga I numero telefoni fitu limaiva o fitu o mo nisi faamatalaga manaʻomia faafetai sainia le komiti aʻoga amata e fakasā vaivasitai ua kafoni a le kalesia faapotopotoga Congregational Samoa I pou tasi falealili o te lē sopolaʻa ma faatau matau atu e lē sausili foʻi ae piʻioa se leo vaivai tulou auā e lē so ona talaleu I sala se leo I falega ae seu mai au usā sio I tumalo pele le afifio a lalafaga o lalua nofo ma le tauā na eseese ia te oe falealili tulou lava ae talu ai o le faamoemoe o lenei aulotu ua asoa ona fuafuaina ua manatu ai o le a faaaogāina pea lo tai tumalo e faatino ai lo matou faamoemoe nei o matou soli eleele o nuu ese ona popoe lea le ala lea o le a matou soli ai ou eleele sa tulou sei o tatou aleaga piʻioa I le talitonuga ua momou a tatafasia o liaga sa faaono totō ma lalaga I o tafagavasa e lē taiso foʻi pe taumamati auā o lele ua maluagaia ou lau eleele mau vaifanua aisea auā ua mamana lau tautua a o le semaaga o au talosaga viia le atua ae matou te ioe lo matou masiasi peitaʻi ua mā le mativa o se o matou galuega malumalu tapuaʻi tau faamaea o le ala lea o le savalia o le ala o le mativa e toe faatulou atu ai lava e faataunuuina lenei ua kofoni le asogafua aso sefulu lima au kuso lua o lualua I le tuanaʻi ai o le aso sao tamā matou te faaogāina foʻi lenei avanoa tāua e momoli atu ai la matou faafetai tele lava I o matou aiga uō ma e masani ae maise le aufaigaluega totofi a le atua o e ua faaalia lo latou lagolago mai I lenei asamoga o le a foʻi e te maau I ai I le aso matou te taile sapaia faatua eleele I le agaga o le faatauvaa ae tau masuasua I le faafetai faatasi ma la matou te talo ia faamanuia le atua ia manu ia tele le aso sao tamā faafetai sainia le suga le faafeagaiga ma le aulotu e fakasā pou tasi falealili faamatalaga aloaʻia faalau ai tele ma ni tagaluega o le soifua malōlōina faalau iloa o le pipisi o faamaʻi ia afia ai le fiva pata ma papala o le tino e aafia ai alo ma fanau laiti mai lava I pepe se e paia le fatausaga le matutua e ia te au le ava ma le faaloalo tele e faasilasila atu ai le mamalu o le atunuu le pipisi faalau ai tele o le faamaʻi o le fiva pata ma papala le tino e aafia ai tamaitilaiti
Ua maita wina le matanga luenga o le soifua maloloina i le masina ua tuanai, le siitia o le awhai o whanau la iti to tonu o le o i le whata usanga le matutua, ua tinga aina ia aunga o le fiva ma pata le tino, o aunga ma fōlinga wa aia nei, ua o fia whata si ai wha amai o le tane susu, o lea ua toi maita wina ua liae, wha apea ma le wha amai o ea a fiai lima vae malingutu, o lo fa wa pea so engal matanga luenga o soifua maloloina i nei ngase mo na afianga o le tane susu ma fa ma ia afiai lima vai malingutu e mafo mai ona oni vairasi e fai ngofia ona pipisi ma afiai pepe ma fa na ulaiti e ma fai ona afiai so se tangata ai tele na afiai alo ma fa na e lima tausanga malalo ifo le matutua e ma fai ona pipisi le nei vairasi pe a fiso tai le tangata ua afia pe a tale pe mafatua ma pai i manua ma papala o le tino fa atasi ai ma fi au ma mao le tangata ua afia mo le fa ama i o lima vae malingutu folding of aia o le tane susu po le chicken pox fever pata ma puta le tino ma fa so ina ma foe ma papala i le umi e lima i le se fulu aso e alia e ai e papala ma mangeso ti ngale ulu ti ngā maso le tino, le langona se fia ai, o nisi e wha umi o na afia mai wai ina pneumonia, vai mangangase a toa le tino. O ila atou e afia le tane susu po le chicken pox, e mawhai o na pipisi atu isi tangata, ile asolo na lua talu o na afia, a ele ia le pata o le tino ma wha asolo atu ai, ina papala ma mafo e le tino. Fōlinga wa aia o le wha ama ia afia ai lima vai malingutu, e fiva ma pe e fulu o whanau la aite ma sani o na lia e ai aunga e pe o le fiva ma fulu i le lona tolu i le lima o aso pe a ua afia i le vairasi. Le langona se fia ai, ti ngale wha i, whalongoina le vai mangangase le tino, o afia ngonga e ono o iai, o le ai se vai le tino, mai mana o mi ai le vave o na va ai se fo mai. Papala i tutono le ngutu, e ti ngā tele pe ai ai ni papala i le ngutu o whanau la aiti, e a mata i puta mumu la aiti, e maise lava i le lau whaiva ma totono le ngutu ma e ti ngā tele. E le mawhai o na ai ma whiinu aita maiti, tafe tele le whaua, pata le tino, e mawhai o na pata ma mumu alo filima o lo walo, whapea alo fivae, e mawhai foi o na alia e vae ma lima, e le mangeso tele le pata e alia e mua, e fa solo ina puta masua ma fa solo ina papala ma mangeso o sua o nei papala e mawhai o na mawai le vairasi e mafuai le fa mai e a afiai lima vai malingutu ia fa mama le lei papala ma taofi le pai le tangata ua afia o tangata ua afia i le vairasi o le fa mai e a afiai lima vai malingutu e pipisi tele e mese le vai aso mua e a afiai mai mawhai o na pepesi atu le vairasi inisi tangata i tonu aso po vai aso e te ai aunga e tu sa foi pe le alia e ni aunga. Tonga fitinga o le tane susu po le chicken pox ma le wha mai a afiai lima vai malingutu. E tele ina la ititi a afianga mai mawhai o na tonga fiti ma tausi le i le fali. E le wha ngā ina ni whala au tu e tonga fiti ai le tane susu wha apea ma le wha mai e a afiai vai lima malingutu. Ia mauti noa e lava le vai e tau mafa, whao ngā kulimi mo le pata o le tino, e peo na whaatonuina atu e le fō mai. Whawhiso ta i vave se fō mai, pe awa mata o na tinga aina maonga o ngā afianga, ua tā ua ilunga. A wala o puipuinga, e whautua ina le mtanga luenga o le soifua malolo ina le mamalu o le atunu, e na ia tausisia wala o puipuinga e tau fiai le pipisi o nei wha mai. Fufulu mama lima i se fasi moli ma vai mama, po se vai la au fufulu lima ai maise pe a wai no whanga e tumutumu ai tangata. Wha mama i temi umala walunga o mea whaitino e whanga so e pe o mea fale, moenga, au o whaitotoa maisi, au ale tango so i mata, isu malingutu, tu mamau mai la tau a afia, ta ofi le a wai no whanga whaitele. Whawhiso tai se fo mai po se fale mai la talatane, pe a walia e aunga, pe vala au mai le numero vilifua, valu o ono fafa o. Ma le wha alo, sa inia e tangaloa Dr. Robert Thompson, sui ofisa sili,
matanga luenga o le soifua maloloina. Whamatalanga lo ia whalawa I tele man tanga luenga o le soifua maloloina. Whalau ilo le pipisi o whamai au fiai le fiva, pata mapapala o le tino ya fiai alo ma whanau laiti, mai lava I pepe se e pa ia le whātau sanga le mātutua. E ia te au le ava ma le whaalo alo tele Faasilasilaga tuai le mamalu o le atunuu. Le pipisi whaalawa I tele o le whamai o le fiva, pata mapapala le tino, e a fiai ta mai tila iti. Ua maita wina le matanga luenga o le soifua maloloina I le masina ua tua nai, le si itia o le au whai o whanau la iti I tonu o le o I whātau sanga le mātutua, ua tinga aina ia aunga o le fiva ma pata le tino, o aunga ma fōlinga wa aia nei, ua o fia whātasi ai whaamai o le tane susu, o lea ua toi maita wina ua aliae, whaapea ma le whaamai o ea a fiai 5 vae malingutu, o lo whaau pea su engal matanga luenga o le soifua maloloina, I nei ngase mauna a fianga. O le tane susu ma whaamai a fiai 5 vae malingutu, e mafua mai ono oni vairasi e whaingofia ono pipisi, ma a fiai pepe ma whanau la iti, e ma whai o na a fiai so se tangata, a e tele na a fiai alo ma whanau e 5 tausanga ma lalo ifo le mātutua, e ma whai o na pipisi le nei vairasi, pe a fiso tai le tangata ua a fia, pe a tale pe mafatua, ma pai I manua ma papala o le tino, whaatasi ai ma whiau ma mao le tangata ua a fia, mo le whaamai o 5 vae malingutu. Fōlinga wa aia o le tane susu po le chicken pox, fever, pata ma puta le tino ma whaasoo ina ma foe ma papala, I le umi e 5 I le se fulu aso, e alia e ai, e papala ma mangeso, ti ngā le ulu, ti ngā maso le tino, le langona se fia ai, o nisi e wha umi o na a fia mai wai ina pneumonia, vai mangangase a toa le tino. O ila atou e a fia le tane susu po le chicken pox, e mawhai o na pipisi atu isi tangata, I le asolo na lua talu o na a fia, a ele ia e le pata o le tino ma wha asolo atu ai, ina papala ma mafo e le tino. Fōlinga wa aia o le wha ama ia a fia ai 5 vae malingutu, e fiva ma pei e fulu, o whanau la iti e masani o na lia e ai a aunga e pei o le fiva ma fulu I le lona tolu, I le 5 o aso pe a ua a fia I le vairasi. Le langona se fia ai, ti ngā le wha I, whalongoina le vai mangangase le tino, o a fia ngonga e ono o iai, o le ai se vai le tino, mai mana o mi ai le vave o na va ai se fō mai. Papala I tutono le ngutu, e ti ngā tele pe ai ni papala I le ngutu o whanau la iti, e a mata I puta mumu la iti, e mai se lava I le lau whaiva ma tutono le ngutu, ma e ti ngā tele. E le mawhai o na ai ma whieinu ai tamaiti, tafe tele le whaua, pata le tino, e mawhai o na pata ma mumu alo filima o lo walo, whapea alo fivae, e mawhai foi o na alia e vae ma 5, e le mangeso tele le pata e alia e mua, e whaasolo ina puta masua, ma whaasolo ina papala ma mangeso, o sua o nei papala e mawhai o na mawai le vairasi, e mafuai le whaamai e a afiai 5 vae malingutu, ia whaamama le lei papala, ma taofi le pai le tangata ua afia. O tangata ua afia I le vairasi o le whaamai e a afiai 5 vae malingutu, e pipisi tele e mese le vai aso mua e a afiai, ma e mawhai o na pipesi atu le vairasi inisi tangata I tonu aso po vai aso, e te ai aunga, e tusa foi pe le alia e ni aunga. Tonga fitinga o le tane susu po le chicken pox, ma le whaamai a afiai 5 vae malingutu. E tele ina la ititi a afianga, ma e mawhai o na tonga fiti ma tausi le le fale. E le whaanga ina ni whala au tu e tonga fiti ai le tane susu whaapea ma le whaamai e a afiai vae 5 malingutu. Ia mauti noa e lava le vai e tau mafa, whaonga ku limi mo le pata o le tino, e peo na whaatonuina atu e le fōmai. Whawhisota I vave se fōmai, pe awa mata o na tinga aina maonga afianga, ua tā ua I lunga. A wala puipuinga, e whautua ina le mtanga luenga o le soifua maloloina le mamalu o le atunu, e na ia tausisia wala puipuinga e tau fiai le pipisi o nei whaamai. Fufulu mamali mai se fasimoli ma vai mama, po se vai la au fufulu 5, ai mai se pe a wai no whanga e tumutumu ai tangata.
Whama mai te mi umala walunga o mea whaitino e whaunga so e pe o mea fale, moenga, au o whaitotoa maisi, au wale tango so i mata, isu marengotu, tu mamau mai la tau a afia, ta ofi le awai no fuanga whaitele. Whawhiso tai se fo mai po se whale mai la tala